Wata tunika no mangutu ay thampau to thabang. Wata tunika no aurahai an puto to limot no thabang. Nimanya chen song yakwa. Jingwei yakwa 神喜爱他秘密的，这人变为有福。哈利路亚。我们就得到是把他们把它151首。Turun kita turun Tuhan. Wama di karya. Nanai Muhammad ko nikah kangsan no nangan so. Patay niya ko nukan so akitaki. Para chiyen ko namarutan so. Iki harakno. Makia ko di akarayan. Pagin kami ko manimay at sa paglit niya. Apa yang kau rawanya, mati aku ikut yang tu pada awal ini kami. Berikan kami itu sekacau pada sawinya. Berikan kami varias naik tadi. Nah kami umumnya uji cerai, uji tirai soal terus. Amin. Kamaran. Matthew tato sa Ahmad alam yung Ipay 38 so. Sino puro ang paro katumihan kita.
kita. Usisakuanay, hindi po tayo paulipay tinitaminan pamamihan si Yesus Kristo. Dalam aray ko parusa anikan siya ikaayawa sa miso. Anini tunarong arkulinan hoy. Mabana iso do parusa no katatsay pasolina ito sa kinis na hama. Mama ni sumod kini kita ongan apatsaga to himog hato kan siya ikaayawa sa miso. Sorry na anini aruni mabana iso hama to na parusoan no ikiniay parangaw akyo kaya hama. Mga raing sabra, aparwa, amapatinom to, tatulong to, matayra ito sa tinig na hama. Sa to anini arong arhay, itinig kami amaratsay ko farutsa, itinig kami hama, ami pataras ka, ito katalama, anak sa niso. Mamawataha ko farutsa, kung itiniyaya asaya ka. Mahartang ng hama ko itayo kay, mamamay akyo kaya hay, baktang sabra, Ami ucur, tatulong to matayra ito sa tinig sunan hama. Mama apa ito na acan nisok. Tukuni papatilingan matayra acan nisok ji lojil sa abok siya hawi. Tuwarin acan nisok hama ko naipagkay atanong nisok. Pasukin kami, pabiyan nisok ji sulomong to taramanay atanong. Hatira anu nisok tinitulong matayra acan nisok hama. Tasukin, tinitulak. Putiput akyo kaya hoy, mapakir ko taramanay angangan acan niso hama. Muli nahin ko tatapang, ngano, parutsot no awa acan niso anini, maracay kaya acan niso hama. Mamaw lagaan ko, ihnab, ngan hay matatulungay iso. Aw ay ko maakawas ko, tatulong to, matatulong ay ahmagansang kami hama. Itini acan ni patsakat no parutsa, ni kansya kami pahatini ay asaw ko. Nanay, tasang sa ini paharkan hoy, mataya ako kang caray hatigo acan isusan kami. Wahambak no parutsa, kansya pa kani hanacan inangan Yesus Kristo ko itoron. Amen. Kamarwa. Nananganta ko sesyon nita. Katulong ko kita itzel isang ani aruya. Nananganta ini 程序表名单。旧约圣经约书亚记1章第1节到第9节。ini Yosua sakacaya atfang sakacaya atosir当saat ini sakasiwa atosir。我先用国语和合版来念这一处经文。12 ini sakacaya atosir。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华就晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列的地去。凡你们脚上所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们的。从旷野和这黎巴嫩直到幼发拉底大河，赫人的前地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不偏向你，也不丢弃你。你当强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖所启示应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你一切的律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去，都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊怕，因为无论你往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。
Amis Asesio. Mapatay ko matayaray no tapangchi mosi. Pasal ko tapangchi Yosiwaan. Wawa ditnen mipadakay chi mosian. Mapatay ko matayaray ako chi mosi. Ipata kiso imakini. Prilem ko porong no pinauran no Israel. Miraksa to yurutang harun. Atay ay sa papri at i tamonan asra. Utatutun ako ko suan, ako si musian. Nitunan namo as, lakatan namo asra, nangra akitakit amakni sa papri ako i tamonan. Kakahalay ko kitakit namo i. Sa timuran i makilaki, ikukuhan, tangasai, rutok no, ipanang ko sa pa, ko sila anak ni, usulinay i, nai, usawalian i, nai, pero pati, tangasa, alo, malatapot to, hiti, niyaro, tangasa i, kapit, i, tenung hananay biar Yosua ang tangasa ito raso ulit isuri awa ayo papa kakiro i kiswanan nawahani mamikapot kako i kiswanan matiako dikapot ako ci mosian mamarali kako dikapot i kiswanan sa ayo mamilias kako i kiswanan sa itsenen sa pakinainayan, o parang sunod iso, nawahani, mabikris iso din pinauran, amin sumulturan, miswaran ako tatuasan na mo sa papri ako sila. Sa itsarin, sa pakinainayan ko, parang sunod iso. So nilaan na minutlo ko, miswaran ni Mosi, tamuanan Shimana, at ligas amakni. Akapilias ko, nini atsa, tunini aswar ta taratsa iso i barakchiko bitumakan iso kali iso asid patengel tunini mitilisan agikas hapidangan mikaka to romi ang ato thamaya tunini likas to saka sumia iso nilutlo tunini patilisan ichuta aswar makni ano hanan iso i berakcir ko minumakan iso aratangan kuya dimuhod ako i kiswanan sa itsalan sa mainainayan ko farutsan iso akakatara akakatulad nga ohani anong taratswa iso i iraaka ko tapang akawas iso mikapot i kiswanan haningra Haleluya 们请收银团体来献诗。
Setelah dibahas baru saya, ini katanya itu lahir suami, 非常的感动哈。nunengani sa araw man sa kunang sumita ha. Maminuul kung na nahay sa kafiro, na nahay isa ka kasakyo kaya anini, awal kumakaraw ko hindi araw na naya kunin ha. Saka at makaraw sa mga kasabaan ko sa kato. Wahimag na marot sa kumitan. Yaw na ihmag ko kawas. Ano nga rin at asa kinasa mamuntay sa sila sa sinhaw. Na anini iparuat kamo ini sa parangaw kyokay. Sa putagat na mo, maray kamo ang iparatang ang ipansiyang ko sa taryokay akyokay na makikot ko taryokay akyokay o sanay ko pagkutsot ng musanga mga ray kamo ang bilaya aparwarto auculan matay ng kawas 这个是一个非常了不起的事情今天马上来untuk para lampai kita ham 也是兴奋那还之前在包括拉莫地方牧师，那今天能够相遇在这个地方一同来服侍，我相信也是他们的第二春才能够。ini Putihot no materi kawas icang bintang, 突然兴起生命的联系上。sunod amis na hao musuka siya ko sa kako. Maparwal ko materi kawas, ami putus to rarachin at hayasan. Mga ka kuciya musa na hao, yomi at tuwi sa kako. Yan musa tuwi ma, ada hao. Ay ati ang kako materi kawas icang bintang si musa. 布罗罗萨利嘎嘎，大家平安。平安。亲爱的弟兄姐妹，今天是我们教会建制牧师就任传道牧师的主日哈，这是一个值得感恩与纪念的日子。阿利尼阿巴正伊巴比人阿雷海罗教该伊达吉因吉安阿不西，乌尼尼乌兹塞阿伊甘夏安阿罗尼阿丹。 我真的很感谢上帝的恩典，因为神的呼召从未止息。神在不同的时期兴起和他心意的仆人，与教会一同成就他的计划。Saka, ikan siya kumikumi no kawas na hani bitahida no kawas sa ay pituras. Pagkani ano kawas sa ay kadasa atikay sapat bahwa tu matutungay ang konsuan nila atayalay at kiyokay. Malatsay ang ngachi tu isahalataan nila. 特别是在这几年当中，我们有几间的堂会的小会议长，还有我们教会的长老，以及我们的退休牧师、严牧师，我们一同努力协传、陪伴、关心我们这些周围的无牧者的小型教会。 共有6间的教会，那直到今天，再次看见新的胜利军，我们的罗牧师加入这个行列，再次深刻的感受到，我们的马兰教会不仅是台东地区的祝福，更是邻近教会的祝福。哈利路亚！所以神在不同的时代兴起他的仆人，延续他的心意。 Ini kan saya kalau selalu jika dipilih yo kawasu matayanan na marami to kawasan na， 好比圣经中的摩西，他完成了他的使命；约书亚则起来承接一个新的任务。那就记摩西，我来记住，你莫忘记了，约书亚不，约书亚不把罗海你莫忘，这是一段传承，也是一场接力。 牧者领头，但不是独自奔跑，而是神呼召整个会众一同奔跑，一同得胜。没有让领袖的位置空缺，
他早已去预备一个忠心的一个接班人，就是约书亚。约书亚多年在摩西身旁学习服侍忍耐。都bina-bina ang saan jika kita dipilih Mose Abdullah Utaya Habibie， 他是一个打破仗的勇士。你来不紧张啊，我们来啊，属于带紧张。他是一个忠心的帮手。malah tunggai啊，比巴他来啊，当到紧张。他也是一个信心的一个探子。让爱不必第二啊，你说他拜，所以他跟神同行多年，也早已在百姓中建立了一个信任。Kalau tinggal itu kebiasaan Amerika atau Cina atau kawas, ayaw itu kita hilang atau hilang kawas。所以我相信我们罗牧师、传道牧师他的到来，不是出于偶然，也不是出于临时的选择，而是经过长时间的预备、祷告以及神亲自呼召与带领的结果。Fokusin mereka tadi mereka saya pun tadi fakta tadi kalau tinggal itu ambil patala rumah atau nikah cino kita hidup itu kawas atau dikeli。多年来，我相信我们的罗牧师在不同的服事的禾场上中心的侍奉，累积了深厚的牧会经验，还有丰富的属灵历练。他在信仰上的扎根，装备自己。热爱研读、进修，不断在知识和灵命上追求成长，一步一步走在神为他安排的恩典路上。因此，今天我们所见证的，不只是一位同工的加入，而是神亲自兴起他的仆人承接使命，延续意象。哈利路亚！就如同当年神呼召约书亚承接摩西的使命一样，神对约书亚说：“你要坚强。”要勇敢，因为你要率领人民去征服我许诺给他的祖先的土地。Sa itulah sapailan yang upalo to isu, no hani umamikuri isu kini apinaulan misubuh tula isualan aku di tatu asal dan asa pakuri aku asal saan Australia station. Itambulong tulu akimuan ang pakiluan muslimin。我们是否以行动回应神的应许？神赐下应许，但百姓仍要踏上一个征战的路。今天教会的成长也需要我们凭信心同行，一同得地为业，也就是一同承接神的应许与祝福。在这个感恩的时刻里，也特别要分享我们的传道牧师罗牧师，他除了在马兰教会的服事之外，因着小会的看见和意向，也将协助牧养我们的立体教会以及13教会。那这2间教会目前正属于没有驻堂牧者的一个阶段。马兰教会愿意伸出温暖支援的手，差派我们的罗牧师前往去协传。这不只是人的安排，更是神国度的彼此相爱、互相成全的一个美好的见证。所以，我们不仅为我们的罗牧师在马兰教会的服事来祷告，也特别为他在之后的协传的小型教会的牧养来祷告，使神的国度因着他的忠心服事而不断的扩展。哈利路亚！那pitulung kita tugas kita di Palangno Akio kay Amataya, tulunan kita kunika patunah tirai, ikiriki Akio kay atau kakawasa Akio kay, tak kita kawas pakani di kalalo kuda Amataya, matari semua。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天我们见证神所拣选的仆人踏上一个新的服事的旅程。我们的牧师不是孤单的奋战，而是与主同行，与同工配搭。特别与他的妻子，刚刚4位长老特别提到，我们的主任牧师、美国牧师同心在主里服事。5年前，我们在这里见证美国牧师的就任。5年后的今天，我们见证她的丈夫罗牧师也蒙召起来，承接属灵的责任。这不是出于人情，而是出于神的呼召。
Unikala saya kalau nak在我们台湾unika pasal这不是职场上的分工，而是神国使命的延续。unikala saya apataya nanga在我们akala apataya uparaliga ulimuotto kita hitu kawas。所以教会是一个身体，需要一个肢体各尽其职。教会更是一个家，需要彼此扶持、彼此成全。所以今天我们迎接的不仅是一位牧者，更是全教会迎向新的阶段，一同承接神所托付的使命还有方向。所以但愿通过今天的就任礼拜，不只是服事的延续，更是信仰的更新，教会合一与成长的新起点。Nanay ani tapiran ita alihai saiku palahingay ang saiku sa katayan umisap alohai abikir alohai ang satapa unikan saimukikai。所以愿神在我们的牧者的夫妇的中间，在整个教会中成就神荣耀而奇妙的计划。Nanay ukawas barangay bigakot tuna parang mulai kasi Yahjidu Fa'ilai Alisaharadan Kawas 与神同工，彼此的守望，一起建造属神荣耀的教会，一同来见证神国的希望。那在kalau kita apabila masa turun bila rumah tapang mulai sapi kau tulimuot kawas yang masa ikan-ikan paru akan ayah makan tak harusai kita Pawasai tunika sakat lo kita gitu kawas. Haleluya. Tolong kita dengan sirai kita. Kalau hal awalan yang berlayang, atau mesku kalau dia ni akui di sana. Kalau kita hitalai isu tangkap, tapi dengar itu kiokai tapang. Ini papatsen. Dipahaka di kawasan itu dipilihan di soal matayala itu contoh musi kinji amusi atau ujuran dan musi di api musi kalau saya kuparu sebenarnya amataya itu siri isu makanya ai tangan atau item isu menikah semua menikah diturun dan di atas ai tidak aku sini ada di lapang dipilih tidak aku di hadai lapang Malasay mitang burung tu dipakdudan tu tapang. Nanay malasay kami mitang burung tu dimuot iso. Malukapot matayalay tu kita kit iso. Taukyo kan yang ipumin iso i. Lumahak tamatot patumas kuwasay paarik tu tangtalaan. Nanay tu tapang. Pamaamikan siya tu ulah iso. Pakanya hamba ku maurify ang ngalan ni Yesus amin turun. Amen。好，接下来这个阶段我们要来进行宣布要做一个就任词我们请罗牧师站在台前面向我就可以。那我们依据马兰教会小会在2024年的7月12日的决议，同意聘请罗建志牧师担任马兰教会的传道牧师。在此要向会众来宣布，所以此刻所有的弟兄姐妹、苦迷的领导，我们一起来站立。我要来做宣布。Pagkanian ako inangan ni Yesu atau semua no Taiwan kisah Jolokyo kai ko di wilayah di Kinjian para 传道牧师以pananaw akyo kai kiputan ko siri no kawas sa ituran paduwat ko kaya to sa kikitakit no kawas naunan ko demag ato sipana iso halukan mataya to taya no kawas tak mapakulit kiso ato itulilay to sipana iso. Amen. Mintulong kita pumalay takaw. Kaulahan ang mama niya ikatarayang ni akuwi kami itiswanan no hani
Pagkainii, ipaulit no, kaulahan no, wawa isu, Yesus Kristus, malah wawa isu kami. Pagkainii, takam anay a izel no, jika maka tinago kami tu, kalau katufahai ami kumi no Yesus. Nanay mapalembag isiku, palangau akiukai, alini apa patsen, patiren si kincian afkes akan sa alehai. Nanay, masa si ulah, masa si sama, Malatsay ko palutsok ng ram at tumatayalay ng Yesu. Bisa itsala apa tenang tu, maaya alato. Malu, malalukay ami kiputay tu limuot Yesu. Ami lahci tu, ipatuputay Yesu itsangga limuot atau sikini. Pakai ni moklipay angangan ni Yesus Kristus ami turun. Amen. 请坐好，我们请龙牧师献上会众好。那这时候我要来。仅此要来颁证聘书哈，同意聘请罗建志牧师担任马兰教会的传道牧师。在此要向会众来宣布，此刻所有的弟兄姐妹，不离的大家一起来站立。我要来做宣布。Pagkanian ako inangan ni Yesus Kristus at sa buwan no haywa kiso chulokyo kay ko ibilayap ji kinji ala para 传道牧师以pananaw akyo kay iputan ko sili hawas sa itiren paruwat ko kaya to sa kikitakit ko hawas naunan ko tumag ato si pana iso alugan mataya to kaya mo hawas tak mapaulit Yesus atau diternilai tu si panak Yesus. Amin. Itu kita pemerintah. Polakan awaman dengan ikatrayang diakui kami di sana. Nohani pakai ni dipaulit nu polakan nu awan Yesus Yesus itu malah awan Yesus kami. Pakai ni di dalam anai Israel nu jika maka tinago kami tu katufahai ami kumi Yesus. Tanay mapadamag isuku palangau akiukai anini apa patsen patiren si kincian afkes akan sa alehai. Tanay masa si ulah masa si sama malatsay ko palutsok ng ram at tumatayalay ng Yesus. Bisa itsala apa tenang tu maaya adato. Malu, malalukay ami kiputay ko limuot Yesu, ami lahci ko ipaputay Yesu itsangga limuot atau sikini. Pakai ni moklipay angangan ni Yesus Kristus ami turun. Amen. 台湾基督长老教会东北中会牧师聘书，罗建志牧师按照台湾基督长老教会的法规。受中会认可，于主后2024年的10月19日，经马兰教会召开小会，决议更聘魏牧师为本教会传道牧师。此聘第34届东北中会议长吕诗颖、小会议长黄美惠、教会长老林胜惠、张金生、罗真妹、陈忠义、张新仁、陈荣辉。黄明春、周继宇，主后2025年5月4日。牧师请留步哈，我们还是要邀请我们的牧师哈，在场的主任牧师、美惠牧师，还有严牧师、退休的牧师以及各教的长老，我们用握手礼来恭喜恭贺我们马来教的传道牧师哈，我们握手礼来恭喜，我们教会的总干事。
了哈，请罗牧师回座。Uli pahapon ako sa ano, kilo kaya ako. Pagkahaw-kahawan. Ano, sa kahariki, makahian na si Rumusa kaya kami lang sa ito. Wahmat kung baru sa ano sa kami lang ham. Kami ni, ipahapo, baru sa milita. Marakti ito, papiren mo. Ito rin ito, mapiren ito mas. At sa ayat sa ko, parang kyo kayo ito ipakakay. Ito niya ay sa Timor, pakamis, kasi kyo kayo ay maksara ipakak o parang siya. Nanay, magpakin, kawaso, kyo kayo kita. Hallelujah! Kaya natin umagyo kita ko sa pakingat kyo, ang sakit ay ito, sa uso, sa pakingat kita.我们特别邀请到这个长者的团契来祝歌，礼拜之来，阿拉丢难干，柴犬之歌。平安在这啦，上次我跟黄牧师讲，我们有没有祝歌？没有，我们低调简单。牧师，这是很重要的事情，我们一定要有祝歌。那呢，我们先练自己。应该是办在稍微第7节，只要刚强，大大壮大。第9节那边，你要刚强壮胆，不要惧怕。一定要副歌喊你这样讲，为了神的国度迈向步伐。我的罗牧师，当主呼召你，不要惧怕，放胆为主而去，在那荒漠无草之处，必有百花盛开。
看，世人必从你里面看见主的荣美和光辉。当刚强，不要惧怕，足以为你战胜这个世界。他必与你常同在，他必与你重新得力。那里，只有不要怕。长老只是在这里，与他们有目的的怎样能够就像怎么过好一个开始。我指望必定。
爱神爱，所以我们尊重，所以那边龙师我们可以邀请到前面嘛。我当初都很难有好教育到谁啊？ini mapaluar ko materen kawas na mahay ini materen kawas hoy chay kapapina so dito kakalimaan dito sa kaka nanay sinulaan ta ko materen kawas usan ito para saka ayaw si Santiago ng Beach ha ayaw jalulay so ito ko na para معايا حاول بقى في وقت masyarakat kayak ini semua itu dari channel media QK ini celosan maan 我们准备的那个特斯拉来不及啥，因为改天再送啥。这个我们能够这能够好，那我们可以我们说三个多的，把那比还要那个，所以ini hari katulong to di pagsakati na to kansya ni Parucha, di pagsakati na to. 唱诗两。圣灵的感动常与我们同在。那在
方atau ulah nu awas atau di bikawan nu faham cara atingo nasa ibigyo ni yes itu aten ka amen.各位弟兄姊妹平安，结束聚会办，我们一同参与上面要的唱诗鼓于你，我们一同在一起。在这路程中，主的平安与你同在，平安之王必与你同行。无论你往何处，主必保守看顾，主大能的手必领你前进。在这路程中，主的祝福与你同在。荣耀的主必与你同行，凡你教唆他之地，有主权柄允许，你当预备主再来的道路。为了神永恒国度，迈开步伐，我的弟兄啊，当主呼召领导你，不要惧怕，反当为主而去，在那
我手看顾，主大能的手臂领你前进。在这路程中，主的祝福与你同在，荣耀的主必与你同行。凡你脚所踏着的，有主权柄运行，你当预备主再来的道路。为了神永恒国度，迈开步伐，我的弟兄啊，让主呼召领导你，不要惧怕，反倒为主而去。在那荒漠中树，你有百花盛开，世人必从你里面看见主荣美的光辉。安康家，不要惧怕，主已为你战胜这世界，他必与你常同在，他必使你重新得力。为了神永恒国度，迈开步伐，我的弟兄啊，当主呼召领导你，不要惧怕，反倒为主而去。在那荒漠中树，你有百花盛开，世人必从你里面看见主荣美的光辉。安康家，不要惧怕，主已为你战胜这世界，他必与你常同在，他必使你重新得力，他必使你重新得力。从树